Te whakahaere ia he kuru tetenga pūtaiao ki te ahu I Kaitaia, ko te mātauranga Māori hoki tētahi wāhanga nui. Ko te whāinga he whakaawe I ngā tauira kura tuarua me ngā hapori o te hiku o te ika. Anei rā, Aharata Brown. Kawa ria, kumara hau hia. He matapihi tirohanga ki te ao o te kairanga hau pūtaiao. Nōku kē te Waimaria ki te taumai ki tēnei hui. Kia tākoha atu te o ngā kōrero e pā ana ki te rangahau o te mate pukupuku. Tēnā pia me pēhea mātou e whai I te ara tika hei āhua rapua I ngā ira, kua pānonitia. He kaupapa e whakahaere nei e te Moko Foundation. O tata ki te kautau, te pakeke o te Moko Foundation I timata hia e oku mātua, tōku māma me tōku papa, nā runga te hia kia āwhina tia, kia tautoko hia I ngā rangatahi, I roto I ngā wāhi, ngā ao o te health leadership me te education. E whakaawe ai ngā rangatahi, me te hapori ki ngā mahi pūtaiao, mā tauranga tauiwi mai, mā tauranga Māori mai hoki. I expected to come up here to be kind of explaining the science that we do and try to share what we do. And actually I found that it's actually just about having a conversation around, you're a scientist, you know, what do you do and how does that help us up here in the north? Well, pai te kite ngā tauira I ngā tauira pera kia kona, pera kia te miringa. Ka noho rātou I roto I tō rātou ao Māori, engari e mahi ana I roto I te mahi pūtaiao, pera ki te Western science. And he momo hononga mō te Western science me te mātauranga Māori. Tōpu mai ko ngā ākonga o te hiku. Kia mohi o rātou ina te hia, kia tai atu ki te whare wānanga, ki ngā tukura tuatoru, kia whai te huarahi, te ara hauora, pūtaiao, mahi tākuta, mahi nāhi. Hei whakaki ngā kete o te mātauranga. Harata Brown, Te Karire.